Zvučna kuharica unijela je kreativnost u kuhanje slijepih i slabovidnih osoba. Ponekad ponestane ideja vlastitih i onda dobro dođu kuharice. Gordana svakodnevno kuha za svoju obitelj. U kuharici traži nadahnuća, a najdraža su joj variva i juhe. Super su ovi recepti sa što se jedu ove juhe, razne povrća, variva i tako. To je odlično. Variva ja volim imati konkretno koliko čega, tako da to su mi najdraže, recimo, teme iz kuharica. Tada dodamo blanširane listove blitve. Autor, kuhar Ivan Ivković, ponosan je što je njegova kuharica tradicionalnih i domaćih jela sada dostupna i slijepima. I slanog i slatkog iz cijele Hrvatske, od Međimurja dole do Dubrovnika, Slavonije, Istre, Primorja, Dalmacije, Dalmatinske Zagore. Na ideju da naprave ovakvu kuharicu došao je zahvaljujući suradnji sa zakladom Čujem, vjerujem, vidim. Te knjige koje mi napravimo slijepi imaju besplatno i ono što je bitno reći da te knjige ostaju trajno na njihovoj posudi. Da je ideja bila dobra pokazuje zadovoljstvo korisnika. To su uglavnom domaćice koje vole kuhati kad dobiju nove prigodu, nove iskustva, da mogu neke nove recepte skuhati, nešto novo spremiti, to je mi na veliko bogatstvo, tako da njihove su reakcije pozitivne. Evo skuhali smo rižotu sa blitvom i želimo vam dobar tek.